Kalima tayyiba. İman, işenim. İman degen sözdün manisi sözdükte biröөнün sözün toluk işenim menen kabul alуу degende bildiret. Al emi şariat termininde Allah'ın elçisinin kabarların kalыс Allah'a gana tayanıp toluk işenim menen kabul aluunu aytat. Kur'an ayatları. Biz sende murda jibergen ar bir paygambarga menden başka Huday jok, maga gana sıyıngıla dep aytpay turup, birin dagı jönötken emesmiz. Anbiya suresi 25. ayat. Albette Allah'ın ısımı eskerilgende, jürekleri korkkondur, alarga anın ayattары okulganda ıymanı güçögöndür, jana özdөрünün egesine gana towakkel kılgandar, çыныgı mumundar. Anfal suresi 2. ayat. Alemi Allah'a iman keltirgenderdi, anı tutungandardı al jakında öz merimine jana jakşılığına girgizet, jana özünü karay tüz jolga bagytdayt. Nisa suresi 175. ayat. Biz elçilerimizge jana iman duularga bul dünöde jana kübölөр amaldardy жазуучу perişteler turuuçu günü jardam kılabız. Gafir suresi 51. ayat. Kim imandı bolup oşol imanın zulumduk, şirk kıluu menen aralaştırbasa, dal oşolor üçün tınçtık bolot. Alar tuura jol tabuuçular. An-Naam suresi 82. ayat. Imandulardan Allah'a bolgon süýüsü güçtüýrek. Bakara suresi 165. ayat. Menin namazımda, ar bir amalım jana jaşoomda, ölümüm dağı alamdardın Robbisi bolgan Allah üçün dep ayt. An-Naam suresi 162. ayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem imandan 70'ten aşık butağı var. Alardan en ulusu La ilahe illallah sözü. En kiçinesi joldogu toskoldu kılıp jatkan nerseni alıp koyu. Uyandık, imandan en gerektүү bir şağı dedi. Malumat bulağı Müslim. Düşündürmesi, uyandıuluktun akıykatı insandı kataçılık getirүүдөн saktayt jana ukuktu kişinin ukuguna kıyanat kılууga jol berbeyt. Abu Bakr radıyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem, men atamdın bir tuğanına, Abu Talib'ke, al ölüm aldında jatkan кезде sunuştagan kelimeni kim kabul alsa, al kelime anın tozoktun kutuluusuna sebep bolot, dedi. Ahmad'tın musnadı. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem, siler imanыңарды жаңылап turgula dedi. Biröler o Allah'tan elçisi, imanımızды kanday jol menen жаңылап turabız dep suraştı. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah kelimesin göp aytkıla dep jop berdi. Malumat bulağı Ahmad'tın musnadı. Jabir radıyallahu anhu aytat. Men Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den zikirlerden en abzeli La ilahe illallah kelimesi, dualardan en abzeli Elhamdülillah dep aytkanın ukkanmın. Tirmizi. Hadistin paydası. La ilahe illallah kelimenin uluuluğunun sebebi, al bütkül dindin jalpılığın özünü kamtıp turat. Al bolbosa iman durus bolboyt. Ansız hiç kim özün musulman dep atay albayt. Elhamdülillah duasının uluuluğunun sebebi, berişendүү jaratuuçunu maktoo, anın özünün gana suranuu, özünün gana tilenүү degendi bildiret. Allah Taala'dan gana suranuu degen söz, Allah Taala'ga dua kılуу degen sözdün bir atalışı. Malumat bulağı Muzahir Hak.
Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim la ilaha illalloh kelimesin çın yürekten ayta turgan bolsa, ağa sözsüz asman eşikleri açılat. Kelime arşqa jetet. Başkaça aytkanda, anın duası darroo kabul bolot. Egerde kelime aytkan adam çoğun günöөлөрдөн saktangan bolsa, dedi. Malumat bulağı Tirmizi. Düşündürmösü. Çın yürekten degende manisi, el uksun, maktasın, je 200'lük tarizde tilminen gana jana başka maksatda aytılbaşı gerek. Çoğun günöөлөрдөн saktangan bolsa dep şart koygondugu, duanın daroo tez kabul bolusuna sebep bolot degeni. Aleme çoğun günöөлөрдү jasagan adam ayta turgan bolsa, al dile günөөsüne karabay köptögön payda soopko ee bolot. Malumat bulağı Mişkat. Ya'la bin Shaddad radhiyallohu anhu aytat. Atam maga hadis aytıp jatkanda, Ubada bin Samit radhiyallohu anhu dağı bar bolçu. Al atamdın sözün tasdiqtap turgan. Atam aytat. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldında turganыбызda, al sallallahu aleyhi ve sellem koluňardy götörüp la ilaha illallah dep aytkıla dedi. Biraz wagt kolubuzdu götörgön awalda kelimeni ayttık. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun düşürüp elhamdülillah, o Allah, sen maga bul kelimeni düşürdün. Anı jayıl tuğa jetkirüge öküm berdin. Bul kelime üçün beýişdi uwada kıldın. Sen bergen uwadaňdy sözsüz orundatasың, dedi da, kayra söz uçuğunu ulap, süýünböýsüňerbi? Allah silerdiň günöňördi geçirdi, dedi. Malumat bulağı Ahmad'tın Musnadı, Tabaroni, Bazzar, Majma'u Zawaid. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdegim la ilaha illallah kelimeni aytıp ölsü, sözsüz beýişke giret, dedi. Amen ağa, al kişi zina, uğurluk kılsa dağı, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina uğurluk kılsa dağı, dedi. Men ağa, zina uğurluk kılsa dağı, dedim kayra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina uğurluk kılsa dağı, dedi. Men bolsa zina uğurluk kılsa dağı, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina uğurluk kılsa dağı, al turgay Abu Zar'dın murdu toprak bolsa dağı, tigi kişi beýişke sözsüz giret, dedi. Malumat bulağı Bukhari. Düşündürme. Arap dilinde murdu toprak bolsa dağı degen söz aykaşı özgöçe manige ýe. Anın manisi, al nerseni işti kalabasaň da, jaktyrbasaň da jüzege aşusy anyk. Al sözsüz bolo turgan iş. Abu Zar radhiyallohu anhu oşondoy çoğun günölördi jasagan kişi kantyp beýişke girsin? Ana adiletlik boyunca jazaloo gerek emes bile degen oýlar bilegenden ulam taň galyp kayra surguz atkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın taň galganyna, kançalyk kalabaganyna karşı al kişinin beýişke gireri aýkyn, sözsüz bolo turgan nerse, dedi. Eger al kişi günö kılgan bolsa dağı, ymany arkulu toba geltirip günöөлөрдөн arıulanat. Je Allah Taala özünün ululuğu menen al kişini jazasız geçiret. Je günösüne jaraşa jazalangan soň sözsüz beýişke giret. Alımlardyň pikirinde bul hadistegi la ilaha illallah kelimesin aytuudagy negizgi maksat dinge Allah'tın birdigine toğluk iman geltirүү jana any tandoo. Ma'rif hadis. Huzayfa radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kiyimdin oýmalarynyň kozdugu getip, öňü öçüp, eskiligi jetken saýakty ele islamga dagy uşunday bir uçur gelet. Elder oroza tutu emnekenin, sadaka berүү emnekenin,
ажылык кылуу эмне экенин билбей дагы калышат. Анан bir түн келет, алардын жүрөктөрүнөн Куран көтөрүлүп, жер бетинде bir дагы аят калбай калат. Болгону кээ бир улгайган абышка кемпирлердин биздин улуу муундун ла илаха иллаллах деп айткандарын угуп калганбыз. Ошондуктан ал келмени айтып жүрөбүз дегендери калат. Хузайфа радиаллаху анхуга эгер алар орозо, садака жана ажылыкты билишпесе, жалгыз келменин кандай пайдасы тиймек деген суроону шакирти Сила узатат. Хузайфа радиаллаху анху жооп бербейт. Шакирти Сила суроосун 3 жолу кайталайт. Хузайфа радиаллаху анху жооп кайтарбайт. Андан жүзүн ары бери буруп олтуруп, акыры ага кайрылып, ал келиме аларды тозоктон сактайт деп жооп берет. Маалымат булагы Хакимдин Мустадрагы. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким ла илаха иллаллах келимесин айткан болсо, күндөрдүн bir күнүндө ага ал сөзсүз пайда берет. Күнөөгө жараша жаза тарткандан кийин болсо дагы пайдасы тиет. Тозокто жазада түбөлүктүү калтырылбайт. Сөзсүз куткарат деди. Маалымат булагы Базар, Табарони, Таргиб. Абдуллах ибн Умар разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен силерге Нух алейхиссаламдын уулуна айткан осуятын айтып берейинби деди. Сахабалар бир оздон ооба айтып бериңиз дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн мындай баштады. Нух алейхиссалам уулуна төмөнкү осуятты айткан. О уулум, мен сага эки нерсени жасоого осуят кылам да, эки нерсени жасоого тыюу салам. Биринчиси ла илаха иллаллах келимесин осуят кылам. Анткени ал таразанын бир тарабына коюлуп, экинчи тарабына бардык асмандар менен жерлер коюлган кезде дагы басымдуулук кылат. Башкача айтканда, алардан салмактуу болот. Экинчиси Субханаллахил азим ва бихамдихи келмесин осуят кылам. Анткени ал бардык маклуктун ибадаты, сыйынуусу. Анын берекесинен маклуктун баарына ырыскы берилет. Мен сени эки нерседен тыям. Ширк жана текеберчиликтен. Анткени ал экөө сени Аллахтан алыстатат. Маалымат булагы Базар, Маджмау Заваид. Талха бин Убайдулла разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен бир келимени билем. Ким аны өлүм астында айтса, анын жаны денесинен сурулуп чыкканга чейин рахат алат. Андан дагы ал келиме кыямат күнүндө ага айткан кишиге нур болуп берет деди. Маалымат булагы Абу Иала Маджау Заваид. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оболу тозоктон жүрөгүндө бир даана арпанын салмагынчалык жакшылык ыйман болуп, ла илаха иллаллах келимесин айткан пенде чыгат. Андан соң жүрөгүндө бир даана буудайдын салмагынчалык жакшылык ыйман болуп, ла илаха иллаллах келимесин айткан пенде чыгат. Андан кийин жүрөгүндө кыпынчалык жакшылык болуп, ла илаха иллаллах келимесин айткан пенде чыгат деди. Маалымат булагы Бухари. Миқдад бин Асвад разияллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын шаар, айыл, чөл, үй, чатыр жана башка айтор жер бетинде Алла Таала ислам келимесин жеткирбеген бир дагы жай калбайт. Ишенген, ыйман келтирген адамды сыйга бөлөп өзүнүкү кылат. Ал ишенбеген, ыйман келтирбеген адамды кордукка салып мусулмандардын кол астына салат деп айтып жатканын уктум. Маалымат булагы Асматтын Муснады.
İbn Şimasa Mahri rahmetullah aleyhiden rivayet. Amr bin As radhiyallahu anhu ölüm töşegünde jatkan mezgilde biz anın janında elek. Al жүзün dual tarapqa burup alıp kıylaga çeyin ıylады. Anın oğlu, o atake. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem sizge suyunçu kavarlarda aytkan emes bele? Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem sizge suyunçu kavarlarda aytkan emes bele? Başkaça aytkanda, sizge zor suyunçtu kavarlarda aytkan ele go, dep aytıp jatdı. Amr radhiyallahu anhu anın sözünü ogup, beri burulup, ahiretke eň çoň daýardygybız Allah'tan başka sığınuğa tatıktı zat jok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan elçisi dep köölük berүү dedi da. Men başımdan 3 doğru ötkürdüm. Anın algaçkısı, al aralykda Paygambar sallallahu aleyhi ve sellemdi mendey jaman görgön kişi bolbosa gerek ele. Koluma түшүп ele kalsa öldürüm degen kara sanatay oyun bar bolçu. Jaşoomdogu eň jaman dor oşol bolup sanalat. Kuday saktasın, eger oşol abalda ölgönümde tozokko sözsüz düşmökmün. Al dordan keyin Allah Taala jüregime İslamdy saldı. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den aldyna gelip, "Koluňuzdu beriňiz, gelişim tüzöýün" dedim. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem kolun maga sundy ele, men kolumdu artka tarttım. Al, "Sagaýym ne oldu?" dedi. Men şart koyoyun dedim. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem kanday şart dedi. Men günömdün geçirilüsün dedim. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem İslam dini adamdın murdağı günölörün esepke albarın, jokka çıgararın. Göçü, da jatkanda hicrat kıluu adamdın murdağı günölörün esepke albarın, jokka çıgararın. Ajılık saparı adamdın murdağı günölörün juup saların emne bilbeysiňbe dedi. Muna oşol dor Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'de mendey kattu eç kim süýbegen dor. Anı mendey biyik, ulu eç kim tutpagan dor. Men Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu-ulugunan aga tiki garay alçy emesmin. Eger menden birö jaryn Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den kelbeti jönde surasa, süretdep aytyp bere albayt elem. Sebebi men anı toluk karay algan emesmin. Muna oşol mezgilde, oşol abalda ölgönümde beýişdik bolup kalaryma ümitim bar ele. Al dordan keyin bir neçe işlerge başçılık, jetekçilik kıldık. Birok al işler tuurasında kıyamatda kanday kabar aytylaryn bilbeýim. Bul jaşoomdun 3-nçü doğru. Men ölsöm, janazama ökürüp, julunup, koşo gıylagan ayal, je ot bolbosun. Meni jerge uzatkanyň arda, mürzöme toprakty jakşı salgıla. Andan keyin mürzömdün janında tö soyulup, eti taratılgan mezgilçe toktoy turgula. Silerden turganyňar menin jüregimdi tınçtandırsın. Robbimdin periştelerinin turosuna kanday жооп kaytararımdı men göröýün. Malumat bulagy Muslim. Umar radhiyallahu anhudan rivayet. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem maga gaýrylyp, "Ey Hattabdyn oğlu, elderge barıp beýişke ıymandular gana giret dep jarýala" dedi. Malumat bulagy Muslim. Abu Layla radhiyallahu anhudan rivayet. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem, "Abu Sufyan, saga ökünüç bolsun. Silerge men bul dünönün jana ahirettin jakşylygyn alıp geldim. Anı İslamdy kabul algyla, salamatda, amandykda bolosuňar" dedi. Malumat bulagy Tabaroni, Majmau Zawaid. Annas radhiyallahu anhudan rivayet. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytkanyn ukdum. Kıyamat günü maga ortomçu boluga ruhsat berilet. Oşonda men, "O Rabbim, kimdin jüreginde dançalyk iman bolsa, anı beýişke girgiz" deyim.
Allah Taala ortomçuluğundu esepke alıp beýişke girgizet. Andan giyin kimdin jüreginde andan dagy kiçinerek iman bolsa, any dagy beýişke girgiz dep ötünem. Malumat bulagy Buhari. Abu Said Hudri radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem beýiş eýleri beýişke, tozok eýleri tozokko girgen soň Allah Taala kimdin jüreginde sarı kıçının danınday iman bolsa, anı tozokton çıgargıla deyt. Alar tozokton çıgarılat. Abirok yüzleri karayıp kalgan bolot. Andyktan alar hayat su, möltür tunuk suga taştalat. Anan alar seldin çetine öňü taza dan ösüp çykkanday ösüp çygyşat. Su menen ılayda köp bolgan nerse sarı tüstü, sarımtıl bolup çıga gelgenin görgönsiňerbi? Dal oşentip çıga gelişet. Malumat bulagy Buhari. Abi Umama radhiyallahu anhudan riwayat. Bir kişi Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemge gaýrylyp, "Ey Allah'tan elçisi, iman degen emne?" dep surady. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, "Jasagan jakşy amalyň seni kuwantsa, jasagan jaman amalyň seni kaygırtsa, demek sen iman dusun," dedi. Malumat bulagy Hakimdin Mustadragy. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemden mınday degenen uktum. Allah'tın Robbi ekenine, İslam'dın din ekenine jana Muhammad sallallahu aleyhi we sellemden elçi ekenine razı bolgan adam, imandyň damyn tatgan adam. Imandyň damyn tabat. Malumat bulagy Muslim. Düşündürme. Allah Taalaga kulçuluk kılıp, syýynu, İslamga jaraşa iş tutu, Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemga moýun sunu. Oşondoýle Allah Taala menen Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemdi jana İslamdy süýүү mümkinçiligi kimge nasip kılgan bolsa, aga imandyň damynan ülüş bar. Anas radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem kimde-kim 3 nerseni tapsa, al imandyň damyn tabat. Birincisi, Allah jana anın elçisin başga nerselerden süýkümdü jana artyk görgen bolsa. Ekinçisi, biröni Allah üçin jakşy görgen bolsa. Üçünçüsü, tozokko düşүүnü jaman görgönдөй, dinden çygyuny da oşondoy jaman görgen bolsa, dedi. Malumat bulagy Buhari. Abi Umama radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem kimden bir nerseni jakşy görgöndügi da, oşondoy ele jaman görgöndügi da, jana bir nerseni bergendigi da, oşondoy ele berbegendigi da Allah üçin gana bolgan bolsa, demek al çyndap imanyn toluktapdyr, dedi. Abu Davud. İbn Abbas radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem Abu Zar radhiyallahu anhuga garap, "O Abu Zar, imandyň gaýsy tüýünü aýabay mykty ekenin bilesiňbi?" dep surady. Al jogapdy Allah jana anın elçisi jakşy bilet, dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, "Allah üçin alaka tüzü, Allah üçin jardam berүү, Allah üçin jakşy görүү, Allah üçin jaman görүү, imandyň eň bekemdүү bölügi," dedi. Düşündürme. Bendenin bul jaşodo kim birөө menen mamile kılysy jana mamilesin üzүүsü, kim biröni jakşy görüsü jana jaman görüsü özünün kalosy üçin emes, Allah üçin gana bolgon bolsa degen manini kamtyp jatat. Mına uşul nerse imandyň eň bışık tüýünü bolup sanalat, deyt. Malumat bulagy Bayhaqi. Anas bin Malik radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem meni görüp turup iman geltirgenge bir jakşylyk, görböy turup iman geltirgenge 7 jakşylyk, dedi. Malumat bulagy Ahmaddyn Musnady. Abdurrahman bin Yazid rahmatulloh aleyhiden riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemden sahabalary turasynda
Alardın ыймандары жөнүндө Абдулла разияллаху анхунун катышуусунда сөз козголуп калды. Ал жанындагыларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн кишиге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баа бергендиги ачык айкын нерсе деп сөзүн баштап, сыйынууда шериги жок затка, Аллага ант берип туруп айтам, көрбөй туруп ишенүү ыймандын эң абзели деди да, анан төмөнкү аятты окуду. Алиф, лам, мим. Бул китеп, анда шек жок. Ал таквалар үчүн туура жол. Алар кайыпка ишенет. Маалымат булагы Хакимдин Мустадрагы. Аннас бин Малик разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен бир туугандарым менен кезигүүнү жакшы көрүп турам. Мындайча айтканда, каалап турам, деди. Сахабалар, биз сенин бир туугандарың эмеспизби, дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, силер менин жолдошумсуңар, а менин бир туугандарым мени көрбөй туруп мага ишенгендер, деди. Маалымат булагы Ахмадтын Муснады. Абу Абдуррахман Жухани разияллаху анхудан риваят. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге отурганыбызда, бизге карай келе жаткан эки атчан көрүндү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга назар салып, бул экөө кинда Масхич коомунан болсо керек, деди. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишкенде, Масхич коомунан экени маалым болду. Риваятчы айтат, алардын бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ант берүү үчүн алдына жакын барды. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап, "О, Аллахтын элчиси, сизди көрүп туруп ишенген, аркаңыздан ээрчиген пенде эмне табат?" деген суроо узатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Ага жакшылык болот", деди. Ал киши береке табуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун колдору менен сылап, убадасын берди. Экинчиси ант берүү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун кармап, "О, Аллахтын элчиси, ал эми сизди көрбөй туруп ишенген, аркаңыздан ээрчиген пенде эмне табат?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Ага жакшылык, ага жакшылык, ага жакшылык болот" деп 3 жолу кайталады. Бул киши да тиги шериги сымал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колун колдору менен сылап, убадасын берди. Маалымат булагы Ахмадтын Муснады. Абу Муса разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, 3 киши 2 соопко ээ. Биринчиси башка пайгамбардын коомунан болуп туруп, өз пайгамбарына жана мага ишенген киши. Экинчиси Аллахтын жана кожоюнунун өкүмдөрүн аткарган кул. Үчүнчүсү күң аялга мыкты тарбия берип, жакшы илим үйрөткөн соң анын эркиндигин берип, ага үйлөнгөн киши. Маалымат булагы Бухари. Түшүндүрмө. Бул хадистин мааниси мындай. Хадисте аталган 3 кишинин ар бир амалынын сообу башкаларга караганда 2 эсеге көп болот. Мисалы, бир намаз окуган адам 10 соопко ээ болуп жатса, бул кишилер 20 соопко ээ болушат. Маалымат булагы Музахир Хак. Афсат рахматуллаху алейхи айтат. Абу Бакр разияллаху анху кутба окуп жатып, "Мен турган жерде 1 жыл мурун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турган эле", деп ыйлап жиберди. Анан сөзүн улап, "Алла Тааладан саламаттык, амандык сурагыла. Анткени ыймандан кийин саламаттык менен күнөөдөн кечирилүүдөн өткөн белек жок", деди. Маалымат булагы Ахмадтын Муснады. Амр бин Шуайб разияллаху анху чоң атасынан риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Бул үммөттүн оңолуусунун башаты якын, туура ишеним менен дүйнөгө кызыкпоо, дүйнө кордуктан сактануу. Бузулуусунун башаты сараңдык менен көп үмүт үмүткердик", деп айтты. Маалымат булагы Байхаки. Умар бин Хаттаб разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгер силер Аллага тобокелди өз деңгээлинде кылганыңарда,
anda erteň menen aç ketip, keçin dese tok gelgen kuş syakty öz ıryskyňardy jeýteleňer, dedi. Malumat bulagy Tirmizi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhudan riwayat. Al Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem menen Najd tarapdagy salgylaşuwda birge bolat. Salgylaşuwdan kaýtgan gezde de Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemden janynda bolat. Jolda başlarынан mınday okya ötöt. Alar dal түш ortasy tikenek darakty tokoyga jetişet. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem bir daraktyn tüýüne es aluga girişet. Sahabalar da gölükölü jaýyz dep ar tarapka çaçyrap ketişet. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem daraktyn butagyna kılıçyn ilip uykuga getet. Barybız katy uktap ketken ekenbiz, bir mal dele Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemden çakyrygyn ugup kaldyk. Anın aldyna jetip bardyk. Maňdaýynda bir beduin, köşmen arap, kapır kişi turupdur. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, bul meniň kılıçymdy men uktap jatganym dele koluna algan eken, oýgonyp ketsem kılıçty kyndan suurup turupdur. Haýtçy, seni menden kim gorgoýt? Dep goýot. Men aga Allah gorgoýt dep aga 3 jolu gaýtaladym, dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aga hiç kanday jaza berbey olturgan eken. Malumat bulagy Buhari. Salih bin Mismar jana Jafar bin Burqan rahmatulloh aleyhilerden riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem Haris bin Malik'e mınday suraw uzatdy. O Haris, sen kanday abaldasyň? Haris, men imandy abaldamyn, dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, sen çynda ele oşondoy abaldasyňby? dedi. Al, owa çynda ele, dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, oýlanyp süýle. Ar bir çyndyk kandaýdyr bir görnüşde baýkalat, tuýuntulat. Senin imanыңdyn hakykaty emnede baýkalat dep surady. Al, men jüregimdi düýneden oğlak garmaým, tüngüsün uktabaým, ibadat kılam. Gündüzü açka jürem, oroza tutam. Rabbimdin, Allah'nın arşı tağı alınıp kelingenin kıyamat günü alıp kelinet, gözüm menen görüp turganday tuyam. 5 eýlerinin bir-birine jolguşkandarına nazar salıp, at tozok eýlerinin aç kıykırıklarını ugup jatkanday bolom, dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, Haris jüregi iymandyn nuruna nurdangan momun, dedi. Malumat bulagy Musannif Abdurrazzaq. Maiz raziyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemga kaýsyl amal artyk degen suraw uzatyldy. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, Allah Taalanyň jalgyzdygyna iman geltirүү, andan soň Allah jolunda güreşүү, andan keyin kabul bolgon ajylyk, bulardyn başga amaldardan aýyrmaçylygy çygyş menen batyşdyn aralygynday, dedi. Malumat bulagy Ahmad'dyn Musnady. Abi Umama radhiyallahu anhudan riwayat. Bir günü Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem sahabalar menen birge olturgan. Sahabalar düýne jönünde söz gozgop ketişdi. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, kunt koýup ukula, göňülüňerdi burup ugup jatasyňarby? Arine jönököýlük imandan, arine jönököýlük imandan, jönököýlük imandyn bir bölügi degen manide. Mana şuntip aýtdy. Malumat bulagy Abu Dawud. Düşündürme. Bul hadistin maksatı düýne jiwi üçin azap tozok, ubaraçylyk tartuunu, kıyınçılık görүүnü taştap, koz rahat jaşoodon oğlaqtanıp, jupunu, jönököy jaşoonu karmanuga ündü. Malumat bulagy Bazlul Majhud. Amr bin Abasa raziyallahu anhu Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem'dan eň jakşy iman gaýsy dep surady. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, hijra menen bolgon iman, dedi. Näçe aýtkanda hijra köçüp ketүү menen bolgon iman, dedi. Amr raziyallahu anhu, hijra köçүү degen emne dep surady. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem, günö jaman işten jakşy işke göçүү, dedi. Malumat bulagy Ahmad'dyn Musnady.
Sufyan bin Abdullah as-Saqqafi raziyallohu anhudan riwayat. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga maga İslamдағы ушундай bir nerseni aytып бериңиz. Sizden keyin başkalardan eç nerse surabay turgan boloyun, dedim. Al maga, obolu Allah'a işendim degin. Anan, sözüňe bekem tur, dedi. Malumat bulağı, Muslim. Düşündürme. Bul degenin algaç Allah Taalaga jana anın sıfatlarına çın jürekten işenүү. Andan soň Allah Taalanın jana Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den ökümdörün üzgültüksüz atkaruu, daim orundatu. Malumat bulağı, Muzahir haq. Abdullah bin Amr bin As raziyallohu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem jüreğiňirdegi iman kiyim eskirgendey eskiret, suzdayt. Andyktan Allah Taaladan jüreğiňirdegi imandy jaňalap turusun suragla, dedi. Ahmad'dan musnady. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala menin ümmetimden jüregindegi imanга karşı günөө nerseni kamtıgan azgırıktardy. Eger anı orundatpay, жүзөгө aşırbay je al tuurasında süýlebey koygon bolsa, sözsüz keçiret, dedi. Malumat bulağı, Bukhari. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivayat. Bir neçe sahaba Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den aldyna gelip, "Gede jüregibizge uşunday bir oýlar gelet, anı til menen aytuga eç kimimiz batyn albaýbız" deşdi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, "Çynda öyle oşonda oýloýsuňarby?" dedi. Alar "Owa" dep jogap berişdi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, "Al degen imandyň aýkyndygy, açyk iman" dedi. Malumat bulağı, Muslim. Düşündürmesi. İçteki jaman oýlarga gyjalat tartuu şunçalyk güçlүү bolup, aga işenүү mындай tursun, al tuurasında jönele söz kıluu korkunçlu bolup tuyulusu, imandyň toluk mykty ekeninin belgisi. Malumat bulağı, Navavi. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah kelimesi menen silerden ortoňorda tosma, ölüm je oru goýulguça, anı görrög aytkyla", dedi. Malumat bulağı, Abu Ya'la Targib. Usman raziyallohu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, "Kimde-kim syýynuga Allahdan başga tatykdy zat jok ekenin bilip durup ölgön bolsa, al beýişke giret", dedi. Malumat bulağı, Muslim. Usman raziyallohu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Kimde-kim Allah Taalanyň bardygy çyndyk, hakykat dep ölse, al beýişke giret", dedi. Malumat bulağı, Abu Ya'la. Ali raziyallohu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala mындай deyt: "Çyndygynda men Allahmyn, menden başga Hudaý jok. Kimde-kim menin jalgyzdygyma işense, al menin korgonuma giret. Kimde-kim menin korgonuma girse, al menin azabımdan gutulat." Malumat bulağı, Şirrozi, Jami Sagir. Makhul rahmatulloh aleyhi mындай deyt: "Kaştary gözün jap, jaşı ulgaýyp jüdöp kalgan garya Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den aldyna basyp gelip, "O Allah'nın elçisi, bir kişi o adaga kıyanat kılat, bozukluk menen şuguldanat, kaluu arzusun kanaatlandırbagan eç bir nerse kalbayt, bardygyn damdayt. Eger anı günөө işlerin jer betindegi turgundarga tarkatılsa, bari ölüp kalşat. Emi mına oşol kişige toba geçirim barby? Toba kılsa bolaby?" dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen İslam dinin kabul algansyňby?" dep surady. Al, "Men syýynuga Allahdan başga Hudaý jok, Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem anın kulu jana elçisi dep görük berem", dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sen kılgan işlerden baryn geçiret. Sen jasagan jaman işlerdi jakşy işlerge almaştyrat", dedi. Al, "O Allah'nın elçisi, al turgay menin
Uadany buzgandygymdy da, buzukluk kılgandygymdy da geçirebi dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, senin uadaňdy buzganyňdy da, buzukluk kılganyňdy da geçiret, dep jogap berdi. Al kişi Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den bul sözlerini ukkandan keyin burulgan boýdan Allahu ekber, la ilaha illallah dep kaýtalap barajatdy. Malumat bulagy Tafsir İbn Kasir. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu aytat: Men Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aýtkanyny ukdum. Allah Taala kıyamat günü ümmetimdin arasынан bir kişini kalayık kalktın bütkül adam zatının aldına çıgarıp, mangdayına 99 amal kiteplerini açat. Ar bir kiteptin gölömü göz jetken aymakta büt eğilip durat. Ananaga, amal kitepler degen nerselerdi moýnuňa alasıňby? Alardy tanbaýsyňby? Tana turgan, makul bolboý turgan nerseleriň barby? Amaldaryňdy жазган periştelerge narazyçylygyň jokpu? Alar saga adiletsizlik kılışpaptırby? Degen surolar uzatylat. Al kişi, jok o Rabbim deyt. Allah Taala, aktana turgan emniň bar deyt. Al kişi, jok o Rabbim, eş nersem jok deyt. Oşonda Allah Taala, rasında bizde saga garaşdуу bir jakşylygyň bar. Bugün saga garata eç kanday zulumduk, adiletsizlik kılınbayt deyt. Anan, Eşhadu en la ilahe illallahu ve eşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dep жазылган giçineki kagaz bölügün alıp çıgışat. Allah Taala aga kagazyňdy alıp barıp tarazaga tart deyt. Al bolsa, o Rabbim, bul giçineki kagaz tigi köp kiteplerden aldında emnige arzymak ele deyt. Allah Taala, saga zulumduk, adiletsizlik kılınbayt debedikpi deyt. Anan tarazanın bir jagına kiteplerden barın koyup, ekinci tarafına tigi giçineki barakçany koygon gezde, anın salmagынан, ordugunan, narkı kitepler tarazanın tawagy menen goşa öýde ırgyp ketet. Allah Taalanyň ısymynan salmakduu eş nerse jok. Malumat bulagy Tirmizi. Abi Amrata raziyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'dan başka Huday jok. Men Allah'nın elçisimin dep güwölük berem. Kay bir pende bul güwölükke çyn jüregi menen iman keltirgen awalda Allah'a gezikken bolsa, al köölük kıyamat günü tozok otnan aga parda bolup beret dedi. Tağı bir rivayatta, kim oşol eki güwölük menen Allah'nın birdigi jana paýgambardyn elçiligi degen güwölük menen kıyamat gününde Allah'a joluksa, anın amal kiteplerindeki günöөлөрünün köptügüne garabay beýişke giret dep aýtylat. Malumat bulagy Musnad Ahmad, Tabarani, Majma'u Zawaid. Düşündürme. Hadis ilimin çeşmelep, düşündürme bergen hadis alımdary başka hadislerinin negizinde alarga tayanuu menen bul jana buga okşogon hadislerge mınday düşündürme berişet. Kimde kim Allah'nın birdigine jana Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den paýgambarçylygyna güwölük bergen awalda Allah'nın aldyna barsa, anın amal kiteplerinde kılgan günö işleri bolgon bolsa da Allah Taala anı bar bir sözsüz beýişke girgizet. Al günösüne daro oşol zamat Allah'nın ıraýymy menen geçirim alıp, je günösüne jaraşa jazany algandan keyin beýişke giret. Malumat bulagy Muariful hadis. İtban bin Malik radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Taalanyň birdigine, menin Allah'nın elçisi ekenime güwölük bergen adam, tozokko düşüp je jalyndagan tozok otuany jutup alusy mümkün emes, dedi. Malumat bulagy Muslim. Abu Qatada radhiyallahu anhu atasынан rivayat kılat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: Kimde kim Allah jalgyz jana Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allah'nın elçisi dep güwölük berip, anın tili güwölükke jatygyp, ajüregi köp aýtkandykdan tınçtanyp, rahatga batkan bolsa, anı tozoktun otu eç kaçan juta albayt, dedi. Malumat bulagy Bayhaqi. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhudan rivayat.
Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın birdigine menin Allah'ın elçisi ekenime güvölük berip jatıp ölüp bul jerde çyn yürekten güvölük bergen adamga garata aytılgan. Anın günösü geçirilbey galysy takır mümkün emes dedi. Malumat bulagy Ahmad'dan Musnad'da. Anas bin Malik radhiyallahu anhudan ribayat. Muaz radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den artında atqa uçkaşıp bara jatkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Muaz bin Jabbal" dedi. Muaz radhiyallahu anhu "O Allah'ın elçisi, kızmatına dayarmın" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayırdan dağ bir ret "O Muaz" dedi. Muaz bolsa "O Allah'ın elçisi, kızmatına dayarmın" dedi. Oşol nerse 3 jolu qaytalandy. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan başka sığınууга tatıktуу zat jok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi dep çyn jürегинен güvölük bergen adamga Allah Taala tozoktun otun aram kılat dedi. Muaz "O Allah'ın elçisi, bul turasında elderge kabar bereyinbi? Alar süýnüşsün" dep aýtdy. "Kabar berseň, eldin bary buga tayanıp alışıp başka amaldardy kılbay kalışat" dedi. Muaz radhiyallahu anhu ölür aldında gana günödön hadisти jaşyryp koýudan gorkup bul hadisти aytyp bergen. Malumat bulagy Buhari. Düşündürmesi. Şahadat. Unda jatkanda Allah'dan başka sığınууga tatıktуу zat jok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi kelimesine kübölük bergen adamga tozok otu aram kılıngan jönde aytılgan hadislerden 2 manisi bar deşet. Hadis iliminin hadis alımdары. Birincisi, tübölüktü tozok azabından kutuluu, arıluu. Mınday musulmandar kapır jana müşrikler sımal tozokto tübölüktü boluşpayt. Çoň günöler üçin gana biraz uwakatga garmalyşat. Ekinçisi, şahadat kelimesi İslam dininin bütünдөй özüne gamtyt. Oşonduktan kimde-kim aga çyn yklastan, oý jügürtүүnүн negizinde kübölük berse, anın jaşosu İslam dinine toluk şaýkeş, ılaýyk gelet. Malumat bulagy Muzahir Hak. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamat gününde menin koldooma tuş bolgan adamlardan en baktılıusu La ilaha illallah kelimesin dili menen aytkan kişi dedi. Malumat bulagy Buhari. Rifa Juhani radhiyallahu anhudan riwayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimde-kim sığınууga Allah'dan başka tatıktуу zat jok. Jana menin Allah'ın elçisi ekenime çyn yklastan güvölük berip amaldарын tak, tuura kılgan bolsa, al bir işke sözsüz giret dep, Allah'ın aldında men güvölük berem, dedi. Malumat bulagy Ahmad'dan Musnad'da. Umar bin Hattab radhiyallahu anhu aytat, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday degeni nukkam. Men bir kelimeni bilem, anı kim can dilimenen aytıp ölgön bolsa, Allah Taala aga tozoktu aram kılat. Tozokka düşürbeýt. Al La ilaha illallah kelimesi. Malumat bulagy Mustadrak Hakim. İyaz Ansari radhiyallahu anhudan riwayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La ilaha illallah kelimenin ordu Allah'ın aldında ötü bağlı, arı martabalı, arı darajalı. Kim bul kelimeni çyn göňülü menen aytsa, Allah Taala al sebeptü anı bir işke girgizet. Alemi kim bul kelimeni kalp göňülü menen aytsa, kelime anın janın, malın bul düýnede korgoýt. Birok erteň kıyamat günü Allah Taalaga jolukanda andan esep kısap alınat dedi. Malumat bulagy Bazzar Majma'ud Zawaid. Düşündürmesi. Bul ulu kelimeni jalgandan oğluçu menen gana aytkan kişini canı da malı da saktalat. Antkeni anın sırtkı görünüşü musulman bolgonduktan anı hiç kim duşman, kapır syakty sanabayt. Oşondo ele alarsı mal öldürülbeyt jana maldары tartılıp alınbayt. Abu Bakr Sıddık radhiyallahu anhudan riwayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim la ilaha illallah dep kübölük berse, aytkan sözün jüregi menen tasdiktasa, beştin kalagan eşiginen giret dedi. Malumat bulagy Abu Ya'la'nın Musnad'da.
Abu Musa raziyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süyüngüle. Bul kuwanıştуу kuşkavar menen özüňörden kийinki muundardy süýüntgüle. Kimdegim la ilaha illallah dep çyn yürekden gölük berse, al sözsüz beýişke giret dedi. Malumat bulagy Ahmaddy Musnady, Tabaroni Majmau Zawaid. Abu Darda raziyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdegim Allah'dan başka sığınığa tatykdy zat jok. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem anyň kulu jana elçisi dep çyn yklasdan gölük berse, al beýişke giret dedi. Malumat bulagy Majmau Bahroyni. Anas radıyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men beýişke girgenimde beýiştin iki tarafında altından susu bilen жазылган 3 süýlemdi okudum. Birinçisi la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Ekinçisi biz emneni aldybızga sarptasak, başkaça aytkanda sadaka jana başka şol syapty jakşı amallar jönde söz boluda. Biz emneni aldybızga sarptasak, sobun sыйлыгын tapdyk. Düýnüde jep içkenimizden paýda aldyk. Emneni galtyrgan bolsak, andan zıyan tapdyk. Üçüncüsü, ümmet günökür, Hudaý geçirimdü dedi. Malumat bulagy Rafi ibn Najah Jami'u Sagir. İtban bin Malik Ansari raziyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pende Allah'ın ırazyçylygyny gözlep la ilahe illallah da aytgan bolsa, kıyamat günü tozok otuaga aram kılınat, tibeyt dedi. Malumat bulagy Bukhari. Annas bin Malik raziyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah japadan jalgyz degen işenimde çyn yklasdуулuk menen namaz okup, bay bolsa zeket berip jürgen adam düýneden Allah Taala aga ırazy bolgan awalda ölet dedi. Düşündürmesi. Allah'a başyýy degeni çyn yürekden başyýy degendik. Malumat bulagy Mustadrak Hakim. Abu Zar raziyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arine yüregine iman uyalatkan, başkaça aytkanda kapırdyk jana Allah'a şerik koşudan taza tutkan degen mani. Tilin akykatty, çındykty süýletken, içki jan düýnösün Allah'ny estөө jana moýunsunuw menen rahattandyrgan, kanattandyrgan. Jürüm turum adep ahlagyn oňdogan, kulagyna akykatty, çındykty uguzdurgan, gözlerine iman jolun görsetken adam iyigilikke çındap jetken bolup sanalat dedi. Malumat bulagy Ahmad'dyn Musnady. Jabir bin Abdullah radıyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytkanyn ukdum. Allah'a hiç kanday şerik koşpoyu jolukkan adam beýişke giret. Kandaydır bir nerseni şerik koşkan tozokko giret dedi. Malumat bulagy Muslim. Ubada bin Samit radıyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday degenin ukdum ele. Allah'a bir dagy nerseni şerik koşpoy ölgen adamga Allah tozok otun aram kılgan. Anda hiç kanday gümön şek jok dedi. Navas bin Samyan radıyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytyp jatkanyny ukkan. Kim Allah'a hiç bir nerseni şerik kılbay ölgen bolsa, çındygynda Allah'nın keçirimi aga vacip, mildet bolot dedi. Muaz radıyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o Muaz, sen tündösü kandaydır bir ündü uktun bu dep sırady. Jok dedim men. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim Allah'dan maga bir perişte geldi. Ümmetimden kay biri Allah'a şerik koşpoy ölse, sözsüz beýişke giret degen kuwanıştуу kabar alıp gelipdir dedi. Men, o Allah'ın elçisi, elderge bul süýnüştүү kuş kabarda aytayım dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alardı öz jaýyna goý. Jakşı amaldarda, amal köpüresinde,
bir-biri menen jarşa bersin, dedi. Malumat bulagy Tabaroni. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem: "O Muaz, pendeler menen Allah'nın ortasında bir-birine garata kanday ukuktar, aklar bar ekenin bilesiňbi?" dep surady. Muaz radhiyallahu anhu: "Allah jana Allah'nın elçisi jakşy bilet" dedi. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'nın ukugu pendeler ağa gana ibadat kılıp, ağa hiç bir nerseni şerik koşbolary gerek. Alemi pendelerden ukugu, akысы, Allah Taala özüne şerik koşboy bargan pendeni azapta bolsu gerek" dedi. Malumat bulagy Muslim. İbn Abbas radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'a hiç kanday şerik koşboy, hiç kimdi öldürböy, Allah Taala'nın aldyna bargan pende, moýnunda oşol 2 günöňün ordugy jok bolgondukdan öte jeňil surak beret" dedi. Malumat bulagy Tabaroni, Majma'u Zawaid. Jarir radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'a hiç bir nerseni şerik kılbay, kolun ukuksuz birönün kanyna malbay, unda çatkanda kanyn tökböy, ölgön pende beýişden kalagan eşiginen girgizilet" dedi. Malumat bulagy Tabaroni, Majma'u Zawaid. Kayıpga işenүү. Bul nerse Allah Taalaga jana başga gözgü görünbegen bardyk nerselerge, kулуштарга iman geltirүү degende tuyundurat. Oşonda ele Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den ar bir kabarın anın özüne, sözüne gana tayanıp, hiç kanday dalil izdebey, adamdın materialdyk tajrybasy menen serep saluu adatyna aýlanyp ösüp ketүүçü ar türdü karama garşylyk tudurgan pikirlerde oğlak taştap, Allah'nın elçisine işenim arttıruu jolu menen gana toluk işenүүnü bildiret.